mu se politika ne dopada. Koja politika ne zanima u stvari. Što mene to ne zanima. Ja ne znam kako više nekog može to da ne zanima. To sve mora da zanima. Dobro, ne malo bez. Ali svi se bave, znaš. Sad ima mnogo tih komičara koji se bave politikom kao što sam ja, na primjer. I tako ljudi se, znaš, htjeli ne htjeli, on se zainteresuju. I ima, mislim, ja sam pokušavam, ali ne uspeo, da ima i dosta tu koji kroz prnju se. Evo ova Luna uživo. Da čujemo šta kaže Luna. S njom je show. Ovo je live sad. Neće biti autorska prava. Kući, znači skroz ovdje je tolika paučina i ja ne smijem baš mnogo da se pomeram blizu vrata, znači stojim, evo da vam pokažem kakva su vrata, vidite drvena, totalno. Poče da prekide. Uživo prenos tehnički smetnje. Znači vrata. I hodim kod Deda Stanka kao da živi. Znači, evo ovaj stoje Deda Stanko lep. Poziv za pomoć Deda Stanka. Čekajte da vidite. Eto tu. Evo sad se čuje, pogledajte. I samo što bojim, međutim, bojim se, ali opet želim da snimim to za vas i da vam pokažem, znači, to je ta, imam vrlo lošu konekciju jer sam konektovana sa telefona, znači uzela sam mrežu, nadam se da će, vidite, čujem da nešto lupka ovde, ali da završim snimanje, pa snimit ću nešto drugo, ali za sada samo to, znači vidite ovde na krovu ima neka rupa, tu je loženo, tu je bio čunak onaj i tu je bio šporet dole, pa je to loženo gore. Znači to je ta stara... Tamo da pomognete da Stanku, znači sad ne znam. Samo još jedna soba u kojoj, mislim to je tako kućica od blata, evo vidite kakav je, vidite plafon i... Nema, ona ovdje ima neke... I tako, uglavnom, niko ne dolazi... A one, kući pakla i misteri duhovi Deda Stanka iz Srbije. Čuju se kao da nešto lupka, vidite, ali, nažalost, tu je, znači, to je kuća Deda Stanka mog, koji je, znači, preminuo posle 5 godina i živao bez da nije progovorio. Ma joj, vidi mene, ja uopšte nisam ukapirao. Nisam verovala, iskreno da vam kažem, zato što, međutim, to moji pričaju da je tako bilo za Deda Stanka sama, bila sam dete da je tako bilo, a nikada sama... Deda Stanko je u stvari preminuo i ima im tu duhovi kao... Ne, ali kuckaju. Svi pričaju za ovu kuću, ona je poznata jako u cijelom Niškom kraju. Ja sam htjela da snimim za vas i da vam pokažem da to stvarno postoji. Čujete? Bojim se u smislu, nije mi prijatno zbog priče koje znam da kruže, zbog mnogo paučina. Pa beže odatle. Znate ono kada su petili paučinu, evo kažem, ovo mi je tako da sam tu našla lampu od Deda Stanka i eto to. Tako da, evo, kada završi video... Izvinjavam se, vidite bilo koje poruke mnogo je priča uzbudljiva i ja sad ne mogu da ne pratim, a treba da snimam to za antipolitičara. Ona je jedna od tih koji koja
pokušava neke svoje ideje da sprovede kroz humor, znaš, to tako ljudi rade sada, to su umetnici, glumci, koji znaju da prenesu tu poruku šta je bitno u životu. I sada bitna je, znači, ta politika, čim se toliko ljudi njome bave. Sad, ajde da vidimo šta konkretno može se uradi kad je već ta politika toliko bitna. Šta mi obični možemo da uradimo za tu politiku. Pošto nije lako našoj politici uopšte. Mnogo je teško. Evo, kad pogledate Dom kulture, ovaka je sad Krupnju, vidite šta mu fali. Fali mu ovde na krov da se uradi. Ovo da se prefarba. Onda da se uradi jedan moderni aparat koji će da pravi struju pomoću ljuljašaka i on može se ukopa u zemlju, a može da bude iznad zemlje, ali ovde može da se ukopa u zemlju, da se tu postavi dole kao agregat i da se napajaju ove sijalice od toga i šta treba okolo. To da bude jedan kao naučni projekat. Da se lepo vidimo, moram se pogledati. Dom kulture u Krupnju. Politika. Tu je jednog dana treba jedan direktor. Šta smo nam rekli, da vidimo. Dobro. Vidite se. Znači, šta mi možemo da, tu je pored bazen, ima tu staru zgradicu koja je ispred, odnosno između obdaništa i bazena. Ona bi mogla da se dozida gore 2 sprata i da se sa te strane na tom zidu za decu nacrtaju neku kao plaža, more, ono nešto. A u stvari da će biti bazen. Ili da se naslika taj bazen, ali nema potrebe, nego može nešto to Vlado Sekulić, je tu već svašta nešto švrljao, ali nešto konkretno da se uradi, što znam, ne može i ne mora, ajde. Nešto za decu, eto, nije bitno. Tako mislim. I onda imamo kako mi to možda sprovedemo, te naše zamisli, te naše... Pa onda pored reke ovdje da se posade neko ukrasno drveće koje će da cveta na svaki, znači, i razno cveće, što mislim, šta je to problem toliki, nije to uopšte nikakav problem, samo je treba malo se pozabaviti. A sad to su potrebno ljudi, vredne rukice, koje će da kopaju i da stavljaju biljke u zemlju i tako, ko voli to da radi. Volim ja, da li volim, ne mogu sam, ne mogu ja sam. Šta je ovo, kućica nekada? Dobro. Ja volim tako da razgledam ovaj moj kraj, tu gde sam ja preživio kao mali. Pored tog Doma kulture sam živio. I evo sad ja sam zabrano nešto. Gledam šta, da vidimo šta se kaže danas dešava na Love Has Won, tako se zove sajt. Energy Update March 2017. Up Leveling Your Frequency, podizanje frekvencije. Podizanje frekvencije svaki dan se radi u tim meditativnim stanjima ili stanjima mirovanja, tihovanja, sabiranja uma i energije i povezivanje sa
višom svješću i primanje informacija i programa koje bi trebalo da sprovedemo. Proleće, sad je ekvinoks, bio pre neki dan je bilo balansiranje i vjerovatno ste osjetili neke turbulencije psihičke i sad dolazi znači do tog novog rasta, sad kao ono pupoljak kada ono izvuče pa onda ono ide raste sad sa prolećem i cvet i tako dalje, posle plod. Sad u životu to malo drugačije, znači rastemo, širimo grane, lišće i to, a plodova nigde i onda malo to se kasnije imate neki plodova ovakih i onakih, ali mora to plod da bude kompletan i da se plod proda. Sad, mi smo napravili jedan projekat koji je u fazi završavanja, vi ste njega čuli u jednoj prvoj fazi, sada bi trebalo da se čuje u jednoj drugoj fazi. Pošto se stvar zove struja Biba, uz asistenciju Melanie Beklar i tu doradu njenog glasa, ona je ovo izrecitovala, ali ja sam tu malo iz pauze neki pomerio, neke izbacio, neke produžio. Malo sam ih se oglasi, tako to. I sad, mislim, ona bi opet možda trebala još nešto. A može i ovako da se sluša, nije problem. Hey, Melanie Beckler here with Ask-Angels.com. In this video, I'm excited to talk about star seeds. So first of all, what are star seeds? Star seeds are highly evolved souls whose sole origin is from the stars, from the higher dimensional realms of existence. Star seeds are souls who originated in the Pleiades, as Sirius, as Andromedans, as Lyrians, or any other number of star systems. Okay, in reality, all of humanity are seeded from the star. As Carl Sagan said, we're all made of stardust. Our teeth, our bones, our very atoms, what we're made of, can be traced to the stars. So if we're all from the stars in this way, star seeds are those souls with past life or parallel experiences in the higher dimension, in other star systems, who are remembering this link and truth in the physical. Star seeds are souls who have come to Earth with a very specific mission: to serve in the awakening of Gaia, Mother Earth, and humanity. Because here's the deal: Gaia, as a soul, has set the intention to ascend beyond the 3D, 4D physical realm into a fifth dimensional being, into a fifth dimensional blissful planet of love. Gaia ascending to be more star-like, humanity ascending to be more crystalline. So this intention has been set forth into motion, and star seeds are the souls who have answered the call to step forward to incarnate into physical reality onto Earth as humans in order to awaken and remember their higher dimensional truth and existence. Because all of humanity
process of remembering higher dimensional truth and existence, star seeds are simply less affected by the veil of illusion because they've spent more lifetimes as 5D, 7D, 9D, 12D, and higher vibrational beings than third dimensional or fourth dimensional limited beings. And so, star seeds as souls are born into this earth, are born as humans. We're very much human beings. But we have the soul remembrance deeply ingrained of our higher vibrational light. And so accessing the fifth dimension, the seventh dimension, the ninth dimension becomes more accessible. And star seeds are here to pave the pathway for all of humanity to make this leap, to make this jump into a higher dimensional, higher vibrational experience in the physical. In past timelines on Earth, death occurred and then ascension into higher dimensions. But now, during life as physical beings, the higher dimensions are available. And star seeds are the souls who have awakened to their mission of personally tuning into these higher levels of life and in serving the collective consciousness and Earth, Gaia, the planet, in making the shift. And so star seeds have unique psychic abilities, telepathy, channeling, clairvoyance, and any other number of gifts. And as you, as a star seed, awaken to more of your high vibrational, radiant, light and spirit, more and more of your gifts and power and manifestation ability, instant manifestation ability, come into focus, come within grasp. Again, we're all from the stars. Star seeds are simply those who are awakened to their higher mission to serve. They often don't fit in to the structures and systems of the 3D physical world. They may have a hard time relating to humanity and nonetheless have a deep yearning and call to serve, to be of service, and to support humanity in transcending fear and overcoming limitations of bringing spiritual light, authentic truth into the physical. So how do you know if you're a star seed? It comes as you awaken to the remembrance of who you are. Star seeds, as I mentioned, come to Earth with unique missions and also with unique points to trigger awakening. This is often a tough, challenging experience, a dark night. Of the soul that breaks down the shield of emotion and belief and thought to allow the inner radiance and light to shine through. Whatever the point of awakening is, star seeds awaken. And wherever you are, whether you've had a challenging experience in your life or not, you can more fully awaken to your truth, which then fills in more of the picture, more of the puzzle pieces come into place as you align with more and more of your authenticity. You can do this by letting go of beliefs, letting go of the focus on the external, taking time to meditate, taking time to enter in. And tuning out the physical world, and tuning out your physical body, and tuning out time and experiencing the past, replaying the past or worrying about the future, and fully diving into your awakened heart in the present moment to connect with your higher self, your higher levels of light, your team of guides, galactic angels, ascended masters. Ascended masters,
ascended masters who have chosen to be a part of your team to not only help you awaken, but to help you serve in your fullest, which takes many forms, but is always preceded by your standing in your truth. If you think you might be a starseed, don't fall into the trap of thinking and worrying about what exactly you'll do, or what you'll acquire, or what you will obtain. Rather, focus on being, embodying your full presence. For as you elevate your vibration, more and more who you authentically are comes into focus, whether that is a fifth dimensional Pleiadian being, a ninth dimensional Lyrian, or whatever the unique flavor, gifts, and characteristics of your soul. The time is here and now for you to embody that truth, to be your full light, your full authenticity. And as you shine with this full light, then take action in the way that you're inspired, serve in the way that feels good to you, that is in alignment with your gifts, with your strengths, with your authenticity. And this, what lights you up, what inspires you, what fulfills you, is exactly what is needed for you to help awaken humanity on Earth. As a starseed, you have access to codes of awakening. These are simply frequencies, light constructs, light packets that are required for the full awakening of humanity. They're like puzzle pieces. And so to contribute them, you first need to connect with them, which is made possible, again, through your meditation, through opening, lifting, linking with all that you are, and then grounding that light into the present, into the physical, into your life, anchoring it into the present. And as a starseed, in every moment when you're standing in your authenticity, this is your light work. You may be inspired to speak a light language, or channel, or write. Ova stvar se zove Gabriel. Prvo ćemo čuti ovako, pa ćemo poslije snimiti, pa ćemo baciti u... Nećete vi to gledati, ali... Ovako to izgleda. Evo trubice, znaš. Pam, pam, pam. Treba sam već tu da ga učestam ovo. Kako bi se ono uklapala u one dve, na one dve, ne uklapaju nešto.
u Holandiji da snimam. Eto. Sada ćemo to da snimamo. I da to i kao vam ne veze. Da bude kao kvalitetniji. Gabriel. 3.36 traje. Pa da će biti dovoljno. Eto. Snimili smo malo nešto. Šta smo sve pričali, ne znam, ali 27 minuta već i čuli ste dve lepe numere. Ako imate neke sugestije i neke možete da pohvalite, ako vam se sviđaju, slobodno. Mislim na melodije, ovo što sve ostalo, frizura i to bit će bolje.